Mubunge wa Igembe North Julius Taitumune ekirite akariba Igembe wira nebwa biashara ya miraa kwagira ntukune itikuraja. Akiaria ari kaniseni ya Full Gospel KK etamano riti arimi batika makeni ontobota atongeria pakathangikira kimera kina gutigira murimi akugunika nakyo. Ne aria kinya maromba ja kuthambia kirumi kiria kiarumanirwe kia miraa jarombi sasa cha miraa ikioneka kugwata mwanki kaniseni eu. Nicholas Shabari na Ntetueji. Antu kwe para rumane mairida tu ngwetikia pasta iba kurombera iba kurombera mantu yau na kutena thina kinya echiaro gira wa echiaro imwire rumigani ntu kemenya katika ndena thina nakyo lakini ngwetikia pasta urombere kyo na pasta para bangi ubere kitekeria ona ukiri kimamile ndeza sawa kenda tu ngai bendelea witata kuthegea ikabalani antu babandiria nontu kinyabo ingwetikie bayo shokana ko ilane byongo muntu na tuya mai ga ndio ngokasiorwa ede kiromba kinyabe to mono ke atakwe kinyongwe ko edara wamana Rwaria ruru ruraragwa ntugo ya munthi kanisani ya Full Gospel ya KK etama na arauma atumiria akristo oamwe na atongire baku bako kanisani eno bagwatanire na oromwe na kuromba nikenda kutheria kirumi kia kwirikana kia rumaniro kia nini kia mairi thatu. Bwana ni Yesu. Kwera kirwa tukorwari. No tukomere romi mairi thatu. Ekeruma tu imira abegembe. Amwe nogu mukana nurutitwe mantuni makonenia na kurumanaga utheri nontuntu bobo na boye kwenyangia mugongo bakure kwira antu betu kirume tibumwa kitina onda ege kya na onya notice kinya antu abe yakubwithia auction ya nyumba bate yarugire be babwithi ntobira alafu ajiria kuoya utapewa notice na kinya wanjuri nwira wabatu tukatata tukarumana nimbona inya muntu urora akiamba notice yakwa chogi ntobira ora ira ora chogi angeta kwitata kurumana so ani antu babandiria nontu kinyabo ingwetikie bayo shokana ko ilane byongo muntu na tuya mai ga ndio ngokasiorwa ede kiromba kinyabe to mono ke atakwe kinyongwe ko edara wamana. Julius Taitumura ni mubunge wa Igembe North akiaria kanisani eno na ugite mantu makonena miraa maria kube kuona ambetere tubatoni twari na Gachagua na itwaririe nwe na kwina mipango ya rais kuona rais nikenda mantu ya karirwa no ntomde na ndirengi isienda ushirikiano na tia kwende kwina thine nene ibuiche itara gwethero kuri na Ramadhan kutha kuna challenge na mbere tranjerie witia na mweri yona barabara itangwe kutha kuna challenge historical no ntoibu kutharo kariu hata saa hii nasangaa na wale ambao wanapiga waziri wetu CS Linturi. CS Linturi ni waziri wa agriculture, lakini unaona na unasangaa watu wetu wa area hii wakisema Linturi mazingo, unashindwa huyu mtu amerogwa ama ako namna gani? Wago Taitumuna meneretie bamwe barakuga ati banjiritie kwibonaniria bakionaniria taba barombete thoko ya Lare irede mubangoni wa wakwa akiuga wewengwa na antu bonire mbonene akiromba onto bobu igita ria mutongira mugongo ariongite na rais ari ku tariki 10 twari na maromba Lare tuliongea mambo ya stadium twaria mantu wa market rais juzi tumekuwa naye wakati ari mutuate na ya Lare lakini ndone the mutongeri omwe no ntwerurira Lare already ni advertised the gazetine ya mumaru yake akubwithwa mero ya thatu sawa to start with tukumekona rurira mutuate ya Lare lakini ya ile tukubwithwa maru ya thatu ya itenda ke first face Lare reo ndona muntu omwe utearajia ibo mumia ntekweta muntu agwa no ere rais ya mwe rurira ai Lare ai nara buita county
rari butogeri omeru kana ari mbungene uraigu ari ti manto amira tatwari oma yude ku arari aratumura muromo lakini nyaga yata atumura lakini nawe ketha naru darungu pura kwenda kwa kethu utari ndio kwenda kethu rure na rore kurombo ukakamata vyagu acio no wecho bakuvwithia manto amaingi uri thirikari Kuma Gebe North, Petan Class, Chabari.